Aponi kwara kina Moses Alifan Osomailo Abilet Loeti akite eitela jelu kida kumel kotem mukura kosodete ajalakin akiates illatatai ko jepe tete ko peri aokot rabani polisi ni ko kide na ko kioga girigore Oscar Agecha nyesetigo gongwe ya ritilo. On the 16th day, Sunday, 2023, received the case of murder by mob vid CRB 113 of 2023 that occurred at around 11 a.m. in the morning at Kumel Village, Kumel Parish, Mukura Sub-County, Ngora District. Here, one Mr. Alifan Moses, 30 picture was lynched by a mob. Surrounding his demise is that on the 14th day of April 2020, having a prison sentence of theft. So as of this material time, we conveyed his body third car for hospital for post-mortem. And we are tracing those who are involved in the act of mob justice, bearing in mind that taking the law in your hands is illegal. It's called mob injustice of any kind. It's illegal. Atupito na Apolon cholongo lokateke na rara kikinyom Peter Agelu neja Alipan to mangeza bu itoron aswom soitina. Eja kai dongola tuana nomero de simuribe. Eja kai la Ateker koringa sari. Kapo jata lemi kesala da Ateker bone be du mujo ni koko eja tegelejo konyedo erabe de lemi kesangone room. Biso meja kai rona kirong. Dodo je ya parasa kai sangone do tojo. Era kopo kwen. Elo pete pipiki lo Akoko aritai tom otim nesabala ebe eriengutosi kesa kwenyu nukosolete adomun ebe abilite kieki kede Akoko aritai Epikipik enamba yu ida ipa enot ikanya ngono ira bajaji lo arengan mate pikapaka roto Epa kare pipiko togo ubiko ko eno makinisi mutu chilo to inango be mambilo marke toma alo se biani so police awadike musago lolo so police no ma intake go yanga tuta trono kingo por kote maso be dana de lo sapa kimoli sana won ke polo na taruto go so guru to kingo konyera abu ekingo kaina alo mari togo da abu ne ba itenari ne to ne pik kalo no gelo bu na idere road alo mari to ni bukeche biyo konyo budi mo so kera na nyono reke ta kerita do kala tana yelu oru iriamana soke do bio road konya por sara alot tore kolo mare ingo kore togo ke sayelo mengo ko togo ke akerunde ngangi na ruru ko na raja ine sagilo aro ko na raja no beti eker sadu mudongo ne sejai agilo ngo kede police te do pere tiko kinete do so dodolo arilo Alipani Mosesilo aelo making oko ne pelo marti police ni togo ore oge un la kirta gole so mabda baranga jini jabe ngai ba kere so e uta do site ko kini jangi ne uta ila kona yi arate to ngalo ala ineto situnga ko nyinyura sichie yala masichie ikariete ala roka itorite tungana ni kuare itite to chilo di doro bo itorne ja sakitu ite mnali mwana ngotule katalu sono e jalo kolo Akoko ipipikira pugan la dekis ko nyamo no boko ko yelo la na ajitu vere example ade apule mo de keye mo be ko papa kingina kokota sole kokote gali Fonta toro de mogati da suti bala ko ni soma to angarbe kamele kodal Akoko arin pe lo imongi e tsala mangada ko yala mkilo ngonu ilolo bato na nesi raja o momo ja joka I ja o momo jiboro kinga e ponani o Akoko ta nuso no e angutere bobo bukedi ya e kokoti kolokolonu ibunga ete bobo sota chora kinewe mami koko ibo balabe mamu banga koko konyero chakilo ba ya mari pikipiki lo edunya ese ipugat ichorole musa Ateker kosebe ojala kise sapa koko mameri borene jokona mame chamu Kanu TV East tolbate daito chala lo kumel otem Mukura Kongora District Hey, what are you doing?